Мы идем дальше. Приглашаем бойцов весовой категории 57 килограмм. В красную приглашается боец из Узбекистана. Боец представляет бойцовский клуб «Шахмат». Боец тренируется под руководством Абдразака Владимира Мурада. Встречайте! Хасанбай Тонашев! Тимурлан Джигишбек Асман ай жылдыз бүткөндө улангансың дүйнө, жер титиреп бүткөндө куралгансың дүйнө. 18 миң аламды бир жараттың, кемтиги жок эч жерде куп жараттың. Аял менен эркекти жуп жараттың дүйнө, адамзат ичинен куп жараттың дүйнө. Адамдан артык туулган, аламга салган чуулган, атабыз манас шер өткөн, санатсыз кеченер өткөн. Кайрылбай жолго киргенден көкчө кошой алмам бет, чубак менен сыргактай, көк жалдардай шүрдөткөн. Эгини менен жер өткөн, найзасы менен эр өткөн. Жер каптаган сел өткөн, жер жаңырып эл өткөн. Байызтабай бир азга өткөнүн көрчү дүйнөнүн, артынан жогугансып көчкөнүн көрчү дүйнөнүн. Кирген суудай шаркырап акканын көрчү дүйнөнүн, жерден берип ырыскы бакканын көрчү. Sizlerge dağın basa bile mezkette ayta geçsek. Бүгінгі турнирimiz YouTube. Тоқтомыр Жексенбайұлы жаңа спорт мейгендігі Алато спорт каналдарынан YouTube'дан шығып, бізде бүгін Өзбекстаннан келген мүшкелер келген. Бүгінгі беттес Қырғызстанның жаңа Өзбекстанның мүшкелерінің күшнасы. Қырғыз елін ынтымақ достықты дейді, сондықтан бардығын бірдей қарап, қолы бұралы сондықтан. Ұмытпайыз достар. Справа от меня красный угол. Боец представляет Республику Узбекистан. Бойцу 18 лет, рост бойца 1,70 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Это профессиональный дебют бойца. Боец является чемпионом Узбекистана по ушу самбо. Встречайте, Хасанбай Тонашев! Итак, дорогие друзья, слева от меня синий угол. Боец представляет Республику Кыргызстан. Бойцу 18 лет, рост бойца 1,69 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Это профессиональный дебют бойца. Боец является кандидатом мастера спорта по грэпплингу. Встречайте, Тимурлан Джигишбек!
Assalomu alaykum Qirg'iz eli.